Dadang ne ema balum continua laia educação moral tambah sina fating halo ID falso uja identidade ema seluknian no hahalok ne la educa ema. Por mais lei que hala quando ema laia sentido de responsabilidade e how ela de laia moral na ton a halo khat mas na halo nebe lei nebe how laos lei nebe makating ke bandu boto babe fila fan ba ema ididak ni ana tu muda ni ha halo prasi. É muito importante. Primeiro, lei né instrumento ida de dat forra no inde. Mas você lei bele forra no inde, mas é mala muda ni halo. Pohador nos ahol na fati. Ida be halo be kai di falso né termasuk pembunuhan karakter. Atau hamata de tema sedu primeiro identidade, emana karakter, hamata emana personalidade, lema halo terna. Ida ne buat foi. Licik. Tapi Timor-Leste precisa aquela lei cybercrime atau não é regula. Lei é uma lei precisa e bela é tempo bada bela halo e enquanto tina lima né bela halo. Mas é how pessoalmente how uso atu Timor né serani pa. Serani ida dengan para nomen pai det mos halo kiri kanan né lo serani ono né be halo kiri kanan né atau tu de nomen pai ni né kiri kanan. Dokter rasakan location na liga wa ID falso. Au laos é meida gosta tu hatama ema bagot tahula. How ema ida né be ma ka halo how dia ba ema hot foto mas que how laos Jesus. How se simu buat né be ma ni hakar kiri how. Mas vemos ni herit se how salah how mata. Mas how salah how morisias. Kita haluhang like, comment, subscribe e no mosh bele faz tudang.